Good morning, dear listeners. We are so proud to launch the RAISE app, Radio Audience Interactive Survey and Evaluation. Now you can share feedback, rate announcers, and evaluate programs easily on your phone. Join us today at 10:30 a.m. for the official launch with Sri Ashish Bhatnagar, ADG, Akashwani, and Doordarshan Northeast Zone. Watch live on Google Meet and Northeast Waves BB Facebook page. Download RAISE and let your voice be heard. Teyimla Radio Laishirtem ajak Tendane Anogo RAISE Dazaba app official labukba indang Pelasada Lemsadaber. RAISE full form ya Radio Audience Interactive Survey and Evaluation Lear. Tangbu nai phone achanga announcer dem kichi kumala ki achishidzu asar radio program palala indang chungar asam machong dasba dem ji lemsadba tipilamba dem zba lemsadze akokze ibai official launch asazadama tane taraku tasadangnong asin linear Shri Ashish Bhatnagar ADG Akashwani and Doordarshan Northeast Zone Kalami Adenze Chowker Google Meet aser Northeast Waves BB Facebook page palalano live reprangdetse. RAISE chi download sang aser ne tipilamba aser ulatem angashidak changma kangadang belar. Ibaya Akashwani Mugokjung tangasinokten au temebijiba sindong tenzker. Danaba kuinanga tejangaba tulunung auken temebijiba angataki nunok ajak pelagizker. Dangi basendong tenzaka, mezongbubanong, Bendangtoshi adambaken, Kibong Tasen Angashitsu, Aser, Ibaken ya wapong Tiameren jamir dimapur ajanga, Parmetemer Kibong Tasen akamerasushi, mebishitsuba Sanglir. Kecatena metendang semaku Sumremia senem aketsu Temye makia wapanger Kutak upala tenem asamer Takerupanay ipakipong mo sa Sanglir pruwa tiyama aniyang patenteti cha-cha-tetse at chumaluwa nerkipong dasen Paki Pongkan Semrem Sepu Paki Pongkayang Ertsen
Dana Bubanung, 6 sisters yatemba, kun Meimer Kin angashitsu, aser ibakenya muala zitir changdongya janga, kun Meimer ajaknum mepishitsuba lir. Dang asnuki Samaro atembaken Zep Zep pangashitsu aser ibaken ya
akala imli impura changa our lanur achakasushi mapeshitsba kanlir. Suponglemla atambaken Kaketshir Dangi ulaga angashitsu aser ibaken ya watsu sindila timapura changa Kaketshir achakasushi mapeshitsbaken lir. Kaketshir demi yak bang serauten asen renem
희망가 Kaketshir saze angate ta akizate nakakina jakrungno nezayumli asene itemtemu atzetem pener asenli pali Sangbang mayang aser sendi nadi angana mepishibagen Pongmang Tiameren Aier tembagen angashitze. Juru lai ke tang ya sang tang nai pen bu pa ka meshiang kan bi ka ni shi sa tang ke molong inaru ke mayam la ke tangi me yap chang
Teyimla Anogo da sebaken Bendang Imchen ya temba ngashitsu aser ipaken ya tiakem mukokchunga janga radio angalir ajaknem dedicate tsitser. Ani senzet maka Diem tem teruko Tiamaka La sushi Medemer mali Shi sabulo Lam sadatsu Makoki Ayatai Dakam der Anna Teyimla Anogo Karu Sitzen nong tang lai kong shi Dana zi angu La tamama ki la dana zi angu Datem nong te pela angu La da Kaketshir Meimer Kin Songram Tauchi Damang Tang Nai Badak Amang Ra Bayan Tsir Bay Mua Tsir Damang Makia Chak Ako Kerta Amang Ti Ayatai Dakam Der Anna Teyimla Anogo Sitzen nong tang lai kong shi Dana zi angu La tamama ki la dana zi angu Datem nong te pela angu Teyimla Anogo Sitzen nong tang lai kong shi Dana zi angu La tamama ki la dana zi angu Datem nong te pela angu Tanep asushi asanukten mebishibaken datemsa Anungba Sanglir ya tembaken Kenubo ni asutsu angashitsu aser ibaken ya temsi aser akok asushi among chamiri mebishitsubaken lir. Leperno ni aramse Batino te machanga ni auze Sakaku pamapangno Asutsu ni mamate Tatamana kuchi Yakuta Kenubo ni asutsu Leperno ni aramse Batino te machanga ni auze Sakaku pamapangno Asutsu
ni mamate tatamana kuchi yakuta Kenubo ni Asutsu Laperno ni aramse Temono ratili yaduktutu Sakaku pamabangno Asutsu ni mamate tatamana kuchi yakuta Kenubo ni Asutsu Laperno ni aramse Temayam kinongar ni duktutu Sakaku pamabangno Asutsu ni mamate Asunuki mapushibakan sendong angashidaki manani radio mapang terakunong Mumbai nungi yokpa vivid parati sendong angashitsu Ipaya Akashwani Mukokjong Anukudajong Ni duktutu Sakaku pamabangno Asutsu ni mamate tatamana kuchi yakuta